Reka nongere kubifuriza igitondo cyiza, reka nongere kubifuriza igitondo cy'umugisha mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Birumvikana neza cyane muri iki gitondo tugarutse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, neza ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana bose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impaka zakomeje kugenda ziba nyinshi hagati y'abakurikirana FRDC ndetse hagati y'abakurikirana izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23. Bamwe bati inyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 bashize mu bice bari bafite ahangaha muri burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi bati ntabwo ari M23 muri kuvuga, ishobora kuva ahangaha muri burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ge nanga impaka zimeze zitya, niyo mpamvu nitabaje umwe mu mboni yacu mu bari ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo atubwire byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka musuhuze, mwaramutse neza aho ngaho mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Tumeze neza, turashima Imana, nanagusuhuza kandi nasuhuza n'ubundi n'abadukurikiye babwira ngo igitondo cyiza. Yego, birumvikana neza wa mugabo we, nubwo kugufatisha bitaba byoroshye ariko nanjye ndarwana kugira ngo ngufatishe, kugira ngo tugende duhererekanya amakuru tumenye byinshi kubikomeje kugenda bibera aho ngaho mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka ubanze utujyane ahantu muhitwa mu mujyi wa Goma, utubwire ngo mu mujyi wa Goma bimeze bite? Murakoze. Muri uwo mujyi wa Goma icyo navuga kigomeje kuhagaragara ni situation igomeje kuhagaragara ni ibijyanye n'ihunga ry'abasirikare ba M23 banyuze mu mato. Sinzira niba aba video bayabonye ku munsi w'ejo washize. Twamye tuvuga ku basirikare binjiye mu mujyi wa Goma, bari binjiye ku munsi wari wabanjirije w'ejo, ariko ubundi bari baturutse mu bice bigiye bitandukanye bahunze. N'ubu rero bongeye guhunga bava mu mujyi wa Goma. Bongeye guhunga bava mu mujyi wa Goma? Yego. Ndashaka usubiremo aka kantu. Abarwanyi bizi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 bongeye guhunga bava mu mujyi wa Goma. Bongeye guhunga bava mu mujyi wa Goma. Murabizi bari babanje kuva muri Masisi abeshi. Yego. Bari baturutse muri Masisi, hari n'abari baturutse Warikari, baza mu makamyo agera kuri 15 binjira mu mujyi wa Goma. Ariko nabo bongeye kusohokamo. Bongeye kusohokamo bakoresheje amazi. Aya makuru turaza kuyagarukaho. Ahubwo nyemerera twigerere ahantu hitwa mu Minembwe. Muri Minembwe kugeza aka kanya bimeze bite? Ikintu navuga tuwasi idasanzwe irimo igaragara muri Minembwe by'umwihariko na Rubaya kuko byose bisa naho byegeranye. Ibijyanye n'ifungwa ry'ikibuga cy'indege ndetse n'ikirere muri rusange. Ikirere cyo muri Minembwe ndetse na Rubaya kugeza amagingaya kirafunze, ubwo bivuze ngo nta drone nta ndege zemerewe gucaracara mu kirere cya Minembwe cyangwa se Rubaya. Iri ni itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ryaturutse mu biro. Yego. Bya Minisitiri w'Ingabo rivuga ko ikibuga cy'indege cya Minembwe, icya Rubaya ndetse n'ikirere byose bifunzwe, nta wemerewe kugira ikintu akoreramo atabisabiye uburenganzira. Rikavuga ko uzahirahira gukora iryo kosa azabihanirwa. Yego. Noneho rero reka nanone tugere i Bukavu, turi kubicamo twihuse kugira ngo tuze tubigarukeho ku buryo burambuye. Reka tugere ahantu hitwa i Bukavu. Ahantu hitwa i Bukavu amakuru ahari ngo nuko inyeshyamba za M23 nazo zongeye guhindamurwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe bati zahivanye, abandi bati ntabwo zahivanye. Mbwira rata bimeze bite? I Bukavu abasirikare bari bahari, wenda sinzi na mwari muzi umubare wabo, hari batero zigera kuri 3. Yego. Ubwo urumva hafi n'abasirikare bagera ku 4,500. Yego. Icyo ntabwo kimwe cya kabiri cyabo bamaze gusohoka muri uyu mujyi bitewe n'ubwoba ndetse n'ibitero byaba bitegwa n'ingabo z'abarundi zishaka kugaba muri uno mujyi wa Bukavu. Yego. Baje no kuba mu masaha yari mugora nibwo hatangiye kugaragara imirongo y'abandi basigaye bagenda basohoka muri uno mujyi, ariko ikitaramenyekana nyirizina ni ibice
barimo berekezamo kuko twe twabonye umurongo w'abasirikare bagenda n'amaguru ariko ntabwo muri iki gitondo turamenya neza berekeje hehe. Yego wa mugabo ndagira ngo nkubaze iki kintu ngo inyeshyamba za M23 ziri gutsindwa pe ku munsi w'ejo bundi ndakeka hari ku itariki 17 nibwo hatangiye gucaracara amakuru ndetse hanagaragazwa amakamyo asohoka mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjira mu gihugu cy'u Rwanda, bikavugwa neza ko aya makamyo yara M23 ngo ndetse u Rwanda rukuye ingabo rwari rufite ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi abakongomani bari kubivugaho iki, cyangwa se mu by'ukuri izi video twabonye nizo, cyangwa se ni bya bindi n'ubundi ni bya binyoma biba bikomeje kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga? Video nabonye nizo kuko ibice byose mama kunya gatagenzuraga muri no misi barimo gutsindwa ku buryo buteye ubwoba. Ubu nakubwira ko muri za Masisi, za Warikari, aho za Minembwe, za Rubaya hose bakomeje gutsindwa. Bo icyo barimo bakora ahitwa za Kamanyura ngo barindimutse, bari gutsindwa ku buryo ubu iki ni icyumweru cya kabiri dutangiye. Yego iyi mama 23 itaragaba ikindi gitero ku kandi gace runaka. Usibye byibuze kuba bakwirwanaho ngo barebe ko basubiza inyuma FARDC wazana ndetse n'ingabo z'abarundi, ntabwo turongera kumva ngo bavashe ngo bagabyitero runaka. Muri izo minsi yashize bajya kumva ngo bagabyitero ngo za Baraka, ngo bagabyitero hena, ariko kuri ubu ngubu bari gutsindwa ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bukomeye cyane. Ngayo nguko reka mbanze nibutse, ubwo ni mbere yuko tugaruka ku makuru yacu ku buryo burambuye, mbanza nibutse abantu badukurikiye gukora subscribe, bagakomantinga, bakarayikinga ndetse bakanasharinga kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda agera kure. Hari ikindi kintu nkomeje kugenda mbibutsa, nkomeje kugenda mbabwira ni mujye muri groupe ya WhatsApp. Iyi groupe ya WhatsApp muhasanga amafoto yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, mukasanga amavideo yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ikirenze ibi ngibi nama mbibutsa, ibirenze amavideo, ibirenze amafoto, kubera ko ibingibi na AI irabikora, ariko muhahurira n'abantu bari mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo begereye imirongo y'imbere ku rugamba, bagakomeza kugenda babahereza update z'uburyo bimeze mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagezemo rwose amakuru bari kuyabonera igihe, niyo ntaza kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV ngo mbabwire amakuru mu by'ukuri amwe namwe mwagenda muyabwirwa n'aba bakongomani bari muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndizera ntashidikanya rero mwamaze kubyumva ibi ngibi. Reka mu by'ukuri tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye. Duhere ahangaha i Goma, abarwanyi ba M23 ngo batsinzwe, bitubwireho ku buryo burambuye. Murakoze, nkuko natangiye mbikubwira, mu minsi yashize nibwo twatangiye kubona abasirikare bava za Warikari, bava za Masisi by'umwihariko, bari kuza bose binjira mu mujyi wa Goma. Ariko mu kwinjira muri uwo mujyi wa Goma nabwo abaturage benshi ndetse n'abantu bose bakora mu mujyi wa Goma barabizi neza ko isaha ku isaha twabona uyu mujyi wa Goma wongerwaho ibitero n'ingabo za leta ya Kinshasa. Yego ibi biraba kubera ikirero, kubera ko ibice byose mama 23 igomeje kugenzura, iri kubigenzura ariko mu buryo butuzuye. Nk'iyi Masisi hari ibice barimo ariko byinshi babivuyemo, n'izi za Rubaya zose bagomeje kugenda batsindwa, ariko FARDC ikavuga ati target dufite yego niyo n'ubundi kongera kwisubiza uyu mujyi wa Goma, nk'uko n'undi byatangajwe na Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kinshasa akaba na minisitiri w'itumanaho. Yego yatangaje ndetse atanga n'umuburo ko uyu mujyi wa Goma uko byagenda kose uzongera ugasura amaboko y'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Ibiro byaje gutuma n'abandi basirikare benshi barisaga naho baje kuba nk'abaruhuka urugamba baje mu mujyi wa Goma. Yego bongeye kusukamo n'ubwoba bwinshi, basohotse n'amato berekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ariko nabyo ni ya mabura kindi kuko urareba ukabona nta hantu na hamwe mama 23 ishobora kuba yamenera bitewe n'intwaro FARDC iri kuza ndetse na murare wakubitira ku barundi babisize senda wazarendo nuko na FARDC byose ukabona ko bigomeje kugera bicanga iki gisirikare cya 23. Gusa icy'ingenzi gihari yego
kitaramenyekana ni ikibazo nyamukuru kiri hagati mu gisirikare cya M23 kuko urabona ko bari gutsinda oya ibyo wikwirirwa ujya kure. Ikibazo kiri hagati mu gisirikare cya M23 nuko nyine muri iyi minsi bari kugenda batsindwa, nta kindi kibazo bafite. Wenda tuvuge ko ibintu bibi bagiye bakora mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kugenda bibagaruka, ariko mu by'ukuri nta kindi kibazo bafite. Ikibazo bafite muri iyi minsi bari kurushwa imbaraga. Biragaragara cyane ko bakomeje kugenda barushwa, ahubwo nicyo nanjye nagira ngo nicyo cyane urumva bakoze imbaraga nyinshi bafata ibice bigiye bitandukanye. Yewe bakoze imbaraga bafata za Goma bajya za Uvira bakagaruka bafata ibice bigiye bitandukanye, ariko kuri ubu ngubu bisa naho bongeye kubiganzura bitewe n'imbaraga Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashyizemo n'amafaranga yashoyemo n'ibikoresho yashyizemo, ndetse no kubaza gukuramo abari bameze nk'ibigwari muri FARDC batangaga amakuru kuri M23 bigoye kugenda bibagiraho n'ingaruka. abangaba ngo yaragiye abajumburamo ngo arabicara bamara. Aba bose yaragiye abamaramo aravuga ati abantu mutanga amakuru ku ruhande bidahura, bose ashyira ibintu ku murongo. Kuri ubu ngubu FARDC igabye igitero ni ngombwa ngo ihite yafata. Noneho rero reka tuve ahangaha mu mujyi wa Goma. Ikirere cy'indege cya Minembwe, reka mbivuge gutyo, ikirere cya Minembwe, ikirere cya Rubaya ndetse n'ibibuga by'indege byaho byose birafunzwe. Ese mu by'ukuri kugira ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifunge ibi bibuga by'indege ndetse n'ibi birere byo muri ibi bice bibiri ndetse binakurikiranye buriya binahana imbibi, baranga ibitero by'indege by'igisirikare cya M23 cyangwa se hari ikindi kintu banga kitarajya hagaragara? Uko nkurikije uko itangazo narisomye ryasohotse ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Ingabo, iri tangazo riragaragaza ko nta muntu n'umwe wemerewe kongera gukoresha ikirere cyangwa se ikibuga cy'indege cya Minembwe cyangwa se Rubaya. Ibi arabitangaza kuko FARDC ikomeje kugenda isonga mbere muri bino bice byose. Yego, ikavuga ati ko tumeje kugenda twegera imbere M23 tumeje kugenda tuyitsinda, aho nishobora kuza kubona backup mu buryo butunguranye ugasanga irongera tugaritse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu buryo bumwe cyangwa uko ubundi inkunga z'23 muzi ko zituruka hanze n'ubundi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashe umwanzuro wo gufunga icyo kibuga cy'indege cya Minembwe, bafunga ikibuga cy'indege cya Rubaya ndetse banafunga n'ikirere mu rwego kugira ngo batange gasopo ku gihugu icyo ari cyo cyose gishobora gukora ikosa ryo kuzamura wenda akajugujugu mu buryo bwo gutanga inkunga ko bazahita babirasa ku buryo budasubirwaho kandi nta kongera kugisha inama. Ubwo n'ibitangazo ryasohotse avuga ati ikirere cya Rubaya ntabwo kinewe gukoreshwa, ugakora ikosa ryo gushyiramo iyo kajugujugu yawe ngo uko ugiye gutanga umusanzu bahita bayimanura vuba cyane, bahita bayimanura. Ibi ngibi byo rwose ntabwo ari ibintu byakurirwa bishidikanywaho. Niba cyafunzwe hakagira uwahirahira akamanika akajugujugu cyangwa se ikindi kintu cyose kigenda cyogoga ikirere, iki ngiki gihita kimanurwa. Noneho rero by'ukuri reka ahangaha Minembwe ndetse na Rubaya tuhaveho, ahubwo unyemerere twigerere gatoyaho ahantu hitwa Puwezero. Kugeza aka kanya abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamerewe bate? Ese mu by'ukuri abarwanyi bizi nyeshyamba za M23 bari kugerageza iki kuri iyi Puwezero? Tunyuriremo gatoya naho utubwire. Icyo navuga kuri Puwezero birasa naho yamaze gufatwa ku buryo butanasubirwaho. Ukurikije umubare w'abasirikare bari muri Puwezero wa FARDC, none se ibitero shuma bya M23 byarahagaze? Ntabwo byahagaze, ariko ntabwo bishobora kugera mu mujyi. Bagiramo kubagaga ibitero mu masaha ya nimugoroba ukumva humvikanye nk'amasasu n'iminota nka 30, kuva mu gitondo amasasu nabwo arumvikanye, ariko kugera mu mujyi wa Puwezero byo ntabwo bishoboka. Ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Ibitero twumvikana hirya no hino, ariko kwinjira mu mujyi ukurikije ibikoresho bihari umubare w'abasirikare barimo biragaragara ko iyi Puwezero amaze kujya mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kinshasa, byo ntabwo twabisubiraho. Puwezero reka tuhave, reka amakuru yacu atugerane ahantu hitwa Bukavu. Ese i Bukavu
mwokagira imana mwe gemperuka ingabo z'abarundi FDNB ziri kurwana umukutano, ziri kurwana inkundura zivuga ko zishaka igisirikare cya M23 hanze. Ubu ngubu ibukavuho bimeze bite? Ibuka ikintu navuga ntago amasasu aratangira kumvikana mu mujyi rwagati, ariko nayo irasumbirijwe ku buryo buteye ubwoba. Ingabo z'abarundi zarimo zigenzura umujyi wa Uvira, bongeye n'izindi bongeramo FARDC na Wazalendo, ubu barimo baragenda basunika baza muri uwo mujyi wa Bukavu. Yego, ibi byanatumye FARDC kubera gushyiraho igitutu gikomeye cyane kuri M23 yongera kugabanya abasirikare, mu mujyi wa Bukavu harimo bateo zigera kuri 3, nimba n'abasirikare bakaba mu 4,500. yego, ariko aba bose batangiye kuva mu rusorongo. Mu masaha y'ejo nimugoroba bwo hagaragaye video y'abasirikare batonze umurongo benshi, yego, ariko ntabwo turamenya ngo se bagiye kwerekeza, ariko kuhava byo impamvu nyamukuru yo kuhava ni ubwoba bukomeje kugenda bugaragara kubera ko ibice byose bari kubitsindirwamo. bavuze bati rero n'ubundi FARDC n'abarundi bakomeje kugenda bagaba ibitero barinda kugera Bukavu, babatega gutangira kugabanya abasirikare, dore ko uko byagenda ko ndana ko nayo bashobora kuza kwitakaza nibareba nabi. Aba reka ibukavu tuhave. Nabwiye abantu ko turi buvuge ku ngabo twabonye ziva mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu makamyo zikaza zikinjira neza mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu bati ibi ngibi ni amabeshyo, abandi bati aya ngaya ntabwo ari amabeshyo, mu by'ukuri koko hari ingabo zavuye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziraza zinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ese mu by'ukuri reka nkubaze, ibi ngibi abakongomani bari kubivugaho iki? Ese mu by'ukuri izi ngabo koko ni zavuye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri zinjira mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ni bya bindi by'itangazamakuru? Izo ngabo n'ubundi kuba zaratsinzwe bwo ni zatsinzwe ku rugamba, ni zavuye mu bice bigiye bitandukanye. Ukiri ahangaha hagaragaye amavideo buretse gato, ukiri ahangaha reka nongere nkubaza kandi kana. Yego, ni ingabo zatsinzwe ku rugamba, hanyuma niba zaraje zikaza mu gihugu cy'u Rwanda, kandi niba hari abantu bahakana ko nta ngabo bafite mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko n'u Rwanda rurimo, ibi bintu ndashaka ngo bitubwire neza, abakongomani bari kubivugaho iki? Ese bari kubifata bate? N'ubundi ikintu navuga hano, n'ubundi amakuru yo n'ubundi abazwi bazi ko M23 n'ubundi iterwa inkunga, byo ntabwo babishidikanyaho cyane, ahubwo ari amavideo bayagaragaje kugira ngo bahamye neza, banereka amahanga ko zimwe bigwa bataka byo kuvuga ngo inkunga abasirikare baturuka hakurya ya Kongo bakaza gutanga umusada, bo bashaka kwereka amahanga ibyo bahora bataka. N'ubundi bahora bataka bavuga ko M23 iterwa inkunga. Yego, icyo bakoze rero ibyo bitangazamakuru ndetse n'abayinfluencer bagiye batandukanye bakoresha imbuga nkoranyambaga, gufata ayo mavideo bakayashyira ku ma-platform yabo, ni ukugaragaza ko ibyo bahora bavuga ari byo byanya byo ko n'ubundi muri hano twe n'ubundi turabizi ko M23 itakwishoboza urugamba. Niyo mpamvu rero ayo mavideo n'ubundi yafashwe ku bwinshi akagenda ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu rwego kugira ngo bereke amahanga ko ibyo bahora bavuga ari byo. Yego, noneho reka aya makuru nayo nyaveho, ahubwo ngo witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kugeza amagingo aya ngaya wa mugabo we yamaze kwanga gusubira mu biganiro n'inyeshyamba za M23. Ese mu by'ukuri ibi ngibi biri kuvugwa aho ngaho ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa ni ibinyoma? Ibi ngibi Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo minsi yashize yari yabitangaje, ariko byashyizweho umucyo. Yavuze ko azaganira n'abantu batigeze bagira ikosa na rimwe bakora cyo gushyigikira inyeshyamba za M23. Ibiganiro byavuze ko bizaba ariko havuyemo abagize uruhare mu gutera igihugu cye. Yego, by'umwihariko ubwo abatarimo abanyepolitike babiri bahita bumvikana baje imbere, Joseph Kabila Kabange ndetse na Colonel Nanga. Ababo yavuze ko nta kintu na kimwe cyaba ngo bajye mu biganiro. Yavuze ko nta majina zimwe zabaho kugira ngo bisange ku meza amwe.
umutekano yavuze ko azaganira n'abenegihugu yego mu gushakira igisubizo ibibazo bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukuyemo abagize uruhare mu guteza iyo ntambara. yego nyine arabizi ko muri abo banyagihugu harimo abagize uruhare mu guteza iyo ntambara akomeje kugenda arwana, niyo mpamvu yabanje kubishyiraho umucyo. yego noneho rero reka ngire gutya nsoze amakuru nari nabateguriye muri iki gitondo, nawe ngusezera ukomeza ugenda udushakira amakuru menshi cyane biba bikomeje kugenda bibera aho ngaho mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi nizere ko nitwongera kugukenera tuzakubona. Ndagushimiye. murakoze cyane kandi nanjye ndahari nanashimira abafasha umwanya kugira ngo badukurikire. Murabyumva neza rero, jewe mba ngira ngo mbahereze ukuri kwa nyako kwiviriye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwabantu mwe, dore ko amagambo abakomeje kugenda aba menshi, mukabura icyo mufata, mukabura icyo mureka, ariko jewe ndavuga nti reka ninyarukire mbaze imboni yacu mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru agezweho cyangwa se ari kuvugwa kugeza magingo aya ngaya. Nitwa Mr Kenzo, ndabashimiye.